iyi ni radiyo Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma muratwumvira kuri FM 92 n'ibice bitatu kuri radio television communautaire Pumzi i Bukavu ku kirwa cya Yijwi no muri teritwari za Karehe Walikare na Walungu muratwumvira kuri FM 90 n'ibice 8 kuri radio Sauti ya Faraja muri teritwari ya Ruchuru muratwumvira kuri FM 87 n'ibice 5 kuri radio communautaire de Ruchuru muri teritwari ya Mashishi twumvira kuri FM 96 n'ibice 6 kuri radio communautaire Amani Ikicanga muratwumvira kuri FM 96 n'ibice 2 kuri radio communautaire pour la paix de Bashari mu Burundi mukatwumvira kuri radio Indundi Culture kuri FM 88 n'ibice 2 Bujumbura no kuri FM 90 n'ibice 9 handi hose mu gihugu. Muri Uganda muratwumvira kuri FM 90 n'ibice 3 kuri radio Metropolitan FM Ikisoro. Duringingo nkuru twabateguriye. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ibihano bishya byafatiwe abayobozi bakuru bo mu mutwe wa M23 ndetse n'umutwe wa FDLR barashinjwa guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Inama Oslo Freedom Forum ihuza impirimbanyi abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abaharanira demokarasi yahaye umwanya Victoire Ingabire Umuhoza utavuga rumwe na leta y'u Rwanda uri muri gereza. Victoire Ingabire rero akaba yashizwe imbere nk'umwe mu mfungwa za politiki kandi ukomeje kwamburwa uburenganzira bwe bw'ibanze yemerwa n'itegeko nshinga ry'u Rwanda. Denise Zaneza impirimbanyi uburenganzira bwa muntu witabiriye iyo nama Oslo muri Norvege. Nyuma y'imyaka 30 batandukaniye muri Kongo, Diane Kwizera yemeje gushakisha umuryango we hano kuri radio Agasaro Kaburaga. Barashakanye bageze muri Kongo mu guhunguka baratandukana baraburana mama ataha akurikiye famiye ye kuko yari akiri muto afite nk'imyaka 16. Diane Kwizera ushaka umubyeyi we uzwi ku izina rya Papa Plane ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na mugenzi wacu Temistocle Mutijima. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM riravuga ko icyorezo cya Ebola kirimo kongera ikibazo cy'inzara gisanzwe gikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu barenga miliyoni 26 bahanganye n'ibura rikabije ry'ibiribwa, harimo hafi miliyoni 10 zo mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Abashinzwe ubutabazi baravuga ko imirire mibi irimo gutuma abaturage barushaho kwibasirwa na Ebola, bikongera ibyago byo kuremba ndetse no gupfa. PAM ikomeje gutanga ubufasha bw'ibiribwa ku barwayi, abakize Ebola n'imiryango yagizweho ingaruka n'iki cyorezo. Naho itsinda ry'abana n'ababyinnyi birizwi nka Ghetto Kids ryo muri Uganda ryatangaje ko ryishimiye cyane gutoranywa n'umuhanzi w'icyamamare Shakira kugira ngo rizitabire igitaramo cy'ikiruhuko hagati mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bana benshi bakomoka mu buzima bwo ku muhanda bamenyekanye ku rwego mpuzamahanga kubera amashusho yabo yo kubyina yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Bavuga ko biteguye kwereka isi yose impano yabo. Abashinzwe ubuzima mu Burayi bavuga ko ibyago byo kubona icyorezo cya Ebola cyagera mu bihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bikiri bike cyane. Nubwo iki cyorezo gikomeje gukwirakwira muri Afurika yo hagati, ikigo cy'Uburayi gishinzwe gukumira no kurwanya indwara ECDC kivuga ko nta murwayi wa Ebola uragaragara mu Burayi. Icyakora cyaburiye ko icyorezo kiri muri Kongo no muri Uganda giteye impungenge cyane kubera ko cyatewe n'ubwoko bwa virusi ya Ebola butarabonerwa urukingo cyangwa umuti byemewe n'amategeko ku rwego mpuzamahanga. Naho urukiko rw'ubujurire rwa Gabon rwanze ubusabe bwa Alain Claude Billy Binze wahoze ari minisitiri w'intebe akaba n'umwe mu bayobozi bakuru b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo gutesha agaciro ibirego bimukurikiranweho. Ibyo bivuze ko azakomeza gufungwa mu gihe iperereza rikomeje. Abamwunganira mu mategeko bavuga ko ibyaregwa bifitanye isano n'ibyabaye mu mwaka wa 2008 kandi ko byarengeje igihe cyo kubikurikirana. Uru rubanza rwakomeje guteza impaka ku bwisanzure bwa politiki n'ubwigenge bw'ubutabera muri iki gihugu cya Gabon.
inteko nshingamategeko ya Zimbabwe yo irimo gusuzuma ivugururwa ry'itegeko nshinga ryavugishije benshi ryatuma manda ya perezida Emmerson Mnangagwa yongerwaho imyaka 2 kugeza mu mwaka wa 2030. Uwo mushinga kandi wavanaho amatora ya perezida akorwa n'abaturage, ugaha inteko nshingamategeko ububasha bwo gutoranya umukuru w'igihugu. Leta ivuga ko abaturage benshi babyemeye mu biganiro byabanje gukorwa, ariko batavuga rumwe nayo bakavuga ko ibyo biganiro byaranzwe n'iterabwoba, ihohoterwa n'ifungwa ry'abatabyemera. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump we yavuze ko Iran yemeye kutazagira intwaro za kirimbuzi, anavuga ko ashobora kuzahura n'umuyobozi w'ikirenga w'icyo gihugu Mojtaba Khamenei mu gihe ibiganiro bikomeje gutera imbere. Mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru, Perezida Trump yavuze ko Khamenei afite uruhare rukomeye mu mishyikirano igamije kugabanya amakimbirane hagati ya Washington na Tehran. Aya magambo aje mu gihe hakomeje ibikorwa bya diplomasi byo gushaka amahoro no kugabanya umwuka mubi muri ako karere k'uburasirazuba bwo hagati. Urakoze Temistokle Mutijima. Aya makuru mushobora kuyakurikira ku mbuga zacu za YouTube, WhatsApp na Facebook @Gasaro_Kaburaga, no ku rubuga rwa internet wa eshatu @GasaroNetwork.com. Gasaro Kaburaga. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ibihano bishya byafatiwe abayobozi bakuru bo mu mutwe wa M23 ndetse n'umutwe wa FDLR mu rwego rwo kongera igitutu ku mitwe yitwaje intwaro ikomeje gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Washington ivuga ko ibi bihano bigamije gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington hagati y'u Rwanda na Kongo umwaka ushize. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Robert Patrick Misigaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abayobozi bakuru bo mu mutwe wa M23 n'abo mu mutwe wa FDLR mu ntumbero yo kongera igitsure ku mitwe yitwaje ibigwanisho kugira ngo yubahirize gahunda zigamije kugarukana amahoro mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bihano vyatangajwe n'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rujejwe ubutunzi, bikaba vyafatiwe John Imani Nzenze ajejwe iperereza muri M23 na Gustave Kubwayo azwi kandi ku izina rya Colonel Sirkoff, umwe mu bayobozi bakuru ba FDLR. Washington ivuga ko aba bagabo bombi bafise uruhara mu bikorwa bibandanije guteza umutekano muke n'imvururu mu buseruko bwa Kongo, nubwo hari ibiganiro vya diplomasi bigamije guhagarika iyo ntambara. John Imani Nzenze afatwa nk'umwe mu bantu ba hafi cyane ba Sultan Makenga, umuyobozi wa gisirikare wa M23 asanzwe nawe yarafatiwe ibihano na Amerika cyo kimwe n'umuryango mpuzamakungu. Nzenze yabaye umwe mu bayobozi bakomeye ba M23 kuva uwo mutwe utangwe kwigaragaza mu mwaka w'ibihumbi 2012, kandi akekwa ko kugira uruhara mu bikorwa vya gisirikare bigwanya ingabo za leta ya Kongo. Ku ruhande rwa FDLR, Gustave Kubwayo ayoboye urwego rucinzwe iperereza n'ibikorwa vyihariye vya gisirikare. FDLR no mutwe ugizwe ahanini n'abahutu bakomoka kubagirizwa kuba barasize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, kandi gushika ubu ubandanya gukorera mu bice bitandukanye vya Kivu ya ruguru, cyane cyane muri territoire ya Nyiragongo. Atangaza ibi bihano, umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe ubutunzi Scott Bessent yavuze ko ibikorwa vy'imitwe yitwaje ibigwanisho bibandanije kunyura ikibazo cy'ubutabazi cugarije abaturage bo muri ako karere. Muri ivyo bihano harimwo gufatira no guhagarika umutungo wari we wose abo bagabo buba bafise muri Amerika canke uwugenzurwa n'abanyagihugu baho. Abanyamerika n'ibigo vyo muri Amerika nabo babujijwe kugirana nabo bagabo ubucuruzi canke ibindi bijanye no guhanahana amafaranga. Ibi bihano bifitaniye isano n'amasezerano yasinyiwe i Washington mu mwaka uheze. Amerika yakomeje gusaba leta ya Kongo gukaza ibikorwa vyo kugwanya no gusenya FDLR n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho ikorera ku butaka bwayo. Muri ico gihe kandi
Washington yakomeje gusaba u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Kongo no guhagarika imfashanyo iyo ari yo yose ihabwa M23. U Rwanda rwakomeje guhakana ivyo birego rukavuga ko atamfashanyo ruha M23. Ibi bihano bishasha bije mu gihe imigwano n'imvururu bikomeje mu duce tumwe tw'ubuseruko bwa Kongo, nubwo hari ibiganiro vy'amahoro biriko birakogwa n'abahuza mpuzamakungu. Nubwo u Rwanda na Kongo vyashize umukono ku masezerano y'amahoro i Washington mu mwaka uheze, umutekano nturagaruka. Abihweza utuntu n'utundi bavuga ko ibi bihano bishasha bigaragaza ko Amerika itishimiye umurindi muto ugaragara mu ishigwa mu ngiro ry'amasezerano, kandi ko ishaka kugaragaza ko amasezerano ya diplomasi agomba kujana n'ibikorwa bifatika ku rubuga kugira ngo amahoro aramye aboneke mu buseruko bwa Kongo. Urakoze Robert. Patrick Misigaro. Inama Oslo Freedom Forum yaberaga Oslo muri Norvege yahaye umwanya umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda uri muri gereza, Victoire Ingabire Umuhoza. Iyo nama ihuza impirimbanyi, abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abaharanira demokarasi baturutse hirya no hino ku isi, ikaba yahaye ijambo umuhungu wa Victoire Ingabire Umuhoza, Remy Amahirwa. Kubyo yahavugiye turi kumwe ku murongo wa telefone Oslo na Denise Zaneza, impirimbanyi uburenganzira bwa muntu. Nguhaye ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane Beniste. None iyo nama iraho ngaho Oslo yavuze iki kuri Victoire Ingabire Umuhoza? Iyi nama urebye ni ihuriro ry'inama zitandukanye ibera muri Oslo hano muri Norway, yitwa Oslo Freedom Forum, itegurwa na Human Rights Foundation. Akaba ari inama zibanda ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubwisanzure ku isi hose. Victoire Ingabire rero akaba yashizwe imbere nk'umwe mu mfungwa za politiki kandi ukomeje kwamburwa uburenganzira bwe bw'ibanze yemererwa n'itegeko nshinga ry'u Rwanda. Ikindi nuko nkuko abantu benshi mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga, amafoto ya Victoire Ingabire yarasakajwe mu mujyi wose wa Oslo mu byumweru bibiri byabanjirije iyi nama. Ubwo rero nyine abantu benshi bakaba barabonye occasion cyangwa se amahirwe yo kumubona no kumumenya, kandi no mu nama nyirizina ari ahantu henshi ku rutonde n'izindi mfungwa za politiki cyangwa se ku rutonde rw'abantu baharanira impinduka mu bihugu byabo. Nicyo navuga kuri iyi nama kuba hano muri Oslo. Umuhungu we Remy Amahirwa yafashe ijambo muri iyo nama, niki yahavugiye? Mu kiganiro kibanze ku gutotezwa kubera ukwemera cyangwa se religion, cyateguwe na Lantos Foundation for Human Rights and Justice. Remy Amahirwa akaba yavuze ku buzima bwa mama we, avuga ukuntu Victoire Ingabire atotezwa kubera ibitekerezo bye bya politike ndetse no kuba ubu ngubu noneho asigaye abuzwa n'ubwisanzure bujyanye n'imyemerere ye ya gikirisitu. Remy nanone yasobanuye ukuntu mu mwaka wa 2010 nk'uko turabizi twese ko Ingabire yagarutse mu Rwanda aje kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika no guhangana na Paul Kagame. Cyakoze ntabwo byakunze, yahise afungwa mbere y'uko amatora aba, ntiyemererwa kwiyamamaza ndetse amara n'imyaka 8 muri gereza. Ibi byose yabigarutseho n'ukuntu mu gihe cyose yari afunzwe yashizwe mu kato igihe kirekire, bimuviramo n'ingaruka mbi cyane ku buzima bwe. Ikindi ni uko yahawe amahirwe make cyane yo kujya avugana n'umuryango we muri icyo gihe yari afunzwe, ndetse agakorerwa n'ibikorwa byinshi byari bigamije kumuca intege. Nubwo rero yarekuwe mu 2018, yakomeje kugenzurwa bya hafi cyane no kubuzwa uburenganzira bwe, harimo no kubuzwa kuva mu Rwanda, akaba yajya gusura umuryango we, akaba yasura umugabo n'abana. Ubu rero umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu 2025 nibwo yongeye gutabwa muri yombi ku byaha bigaragara ko leta yahimbye ku mpamvu za politike. Ubu ndetse bikaba bivugwa ko ashobora no guhanishwa igifungo cya burundu ku byaha atigeze akora. Remy rero yagaragaje ukwemera kwa mama we kwa gikirisitu ko ariko kwakomeje kumufasha kwihangana no kudacika intege iyi myaka yose yafunzwe, ndetse n'ubu ngubu akaba
atakiri imfungwa ya politike gusa, ahubwo leta y'u Rwanda ikomeje no kumwambura uburenganzira bwo gusenga no kwitabira ibikorwa bye by'idini, nko kuba yajya muri misa ntabwo abyemerewe, cyangwa se kuba yahura n'izindi mfungwa. Ibi rero kandi nk'uko Remy yabisobanuye, bikaba binyuranyijwe na Mandela Rules zijyanye n'uko imfungwa zigomba gufatwa ku isi hose. Muri kesi ya Ingabire izo rules za Mandela ntabwo zubahirizwa. Umuhungu wa Ingabire rero akaba yashoje avuga ko nubwo Ingabire akomeje gutotezwa, ukwemera kwe n'icyizere cye cyo kubona u Rwanda rufite demokarasi, ubutabera n'ubwisanzure bikomeje kumuha imbaraga zo gukomeza urugamba rwe. Umbabarire nkubaze gato kuri uko kwemera, kuri ubwo burenganzira adahabwa bwo kugaragaza ukwemera kwe. Uvuze ko atemererwa kujya gusenga, bisobanura yuko abandi bagororwa bajya mu misa we akaguma aho afungiye? Uko bimeze niko njye nabyumvishe, niko n'umuhungu we yabisobanuye. Ntabwo we yemerewe kujya gusenga ngo ajye gusengana n'abandi. Nk'uko yabisobanuye rero bikaba binyuranyije n'izo Mandela Rules ziteganya uko imfungwa zigomba gufatwa, bikaba binyuranyije rero n'iyo mirongo. Hari igihe mbona abagororwa hariya muri gereza ya Mageragere bari mu karasisi muri gereza bakina umupira, abandi babyina, abandi basenga nk'uko bivuga. Abo bajya mu karasisi Imageragere ni ukuvuga ko we adafite uburenganzira bwo gusohoka ngo ajye hanze ashobore kuzenguruka nanura imitsi nk'abandi? Ntabwo abyemerewe. Ni ukuvuga yuko Victoire Ingabire aho afungiye Mageragere mu gihe abandi bagiye kuririmba, hari nabonye bakora n'ibintu bimeze n'ibintu bijyanye n'umuco, abazi kubyina barabyina, abazi kwigisha bakigisha kubyina, bakora n'utuntu bikorwa by'intoki kandi byinjiza. Hari abazi kudoda baradoda, abazi kuboha bakajya mu ruhimbi bakaboha. Ibyo bikorwa nabyo ntabwo abyemerewe? Byose ntabwo abyemerewe nk'uko nabivuze. Reka dusubire kuri iyo nama ya Oslo. Ako ni akantu numvaga nshaka kukubaza kugira ngo abumva radiyo Agasaro Kaburaga basobanukirwe neza ibyo uwo muhungu umuvugira yavuze. Kuba hashize iminsi igera ku byumweru 2 nk'uko avugaga mu kanya, hari amafoto ya Victoire Ingabire hirya no hino mu mujyi wa Oslo, byahinduye iki ku myumvire y'abahatuye ku kibazo cya Victoire Ingabire? Nubwo ari amafoto nk'uko wari bivuze ari mu mujyi wa Oslo, yahamaze ibyumweru 2, ntabwo yabonywe n'abantu bo muri mujyi wa Oslo gusa. Icyo abantu bagomba kumenya ni uko Oslo ari umujyi ugendwamo abantu benshi cyane baturutse ku mpande zose z'isi. Ni umujyi uberamo ibikorwa byinshi cyane bijyanye no guharanira uburenganzira bwa muntu ku isi hose. Harimo NGOs nyinshi, habera amanama atandukanye, kandi abantu baba bavuye impande zose z'isi kugira ngo bitabire ayo manama. Aya mafoto rero akaba yagaragaje mu by'ukuri akarengane Victoire Ingabire akorerwa, ndetse akaba yanagaragaje ko mu Rwanda leta itubahiriza uburenganzira bwa muntu muri rusange. Nk'uko tubizi ubusanzwe abantu iyo bumvisha u Rwanda bumva ko mu Rwanda habaye jenoside, bakumva Visit Rwanda, bakumva ziriya nama zibera mu gihugu cyacu hirya no hino, cyane cyane muri Kigali. Ariko ubu ngubu noneho mu mitwe yabo bazongeraho ko mu Rwanda hafungiwe umuntu witwa Victoire Ingabire uharanira demokarasi mu Rwanda kandi ufunzwe azira ibikorwa bye bya politiki. Ndumva ari cyo ngicyo aya mafoto yahinduye mu myumvire y'abantu bose barimo kunyura hano mu mujyi wa Oslo. Icyo nakongeraho ni uko icyo basaba ni uko leta y'u Rwanda irekura Madame Victoire Ingabire nawe agasubizwa uburenganzira bwe, bakamurekura ataburanye cyangwa se akaburanishwa, urukiko rukaba rwamugira umwere agasohoka. Amategeko akubahirizwa hanyuma akabona ubutabera busesuye. Remy, amahirwe yigeze kuganira na bamwe mu bayobozi b'u Rwanda barimo ndetse na Minisitiri w'Ubutabera, icyo gihe bari i Geneve mu Suisse. Mbese izo nzira z'ubugororangingo ziracyakomeza, hari agaciro muziha? Icyo
nabivugaho cyonyine ni uko nzi ko Remy yandikiye Providence Umurungi uri chairperson of the National Commission for Human Rights of Rwanda, yandikira na Minister of Justice nk'uko bari babimusabye Emmanuel Ugirashebuja, asobanura uburyo Victoire Ingabire afunzwe mu buryo butubahiriza za Mandela rules navuze kare, ariko kugeza uyu munsi nta gisubizo bamuhaye. Cyakoze ikintu cyonyine cyabaye nuko papa wabo yagiye muri intensive care mu bitaro, akaba yaremerewe we wenyine kuvugana na Ingabire inshuro ebyiri gusa kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, ariko kumusubiza ntago Remy yigeze asubizwa. Ndumva ari cyo ngicyo navuga kuri izo nzira zo kuganira n'ubutabera bwo mu Rwanda. Denise Zaniza, impirimbanyi y'uburenganzira bwa kiremwamuntu, yari mu nama y'ihuriro Oslo Freedom Forum ibera Oslo muri Norvège. Ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye radiyo Agasaro Kaburaga. Namwe ndabashimiye cyane. Mukomeje kumva radiyo Agasaro Kaburaga ivugira irondire mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shaka agasaro kawe muzakabona, maze rero shaka agasaro kawe muzakabona, wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona, shaka agasaro kawe muzakabona. Hashize imyaka 30 umwana w'umukobwa Diane Kwizera atandukanye n'umubyeyi we Iyakaremye Andrea uzwi ku izina rya Papa Plaine, batandukaniye muri Congo. Diane agaruka mu Rwanda, mama we Josephine Wimana muhetse amaze kumenya ubwenge yatangiye gushaka umubyeyi we ushobora kuba arahitwa Ikibabi muri teritwari ya Masisi. Narinzanye no gushakisha famiye. Gushakisha famiye yawe no kuvuga nde nande? Gushakisha papa n'abavandimwe be, kuko numvise bansobanura ko yagiraga abavandimwe bagera kuri 2, ariko nta n'umwe nzi, nawe ubwe ntabwo muzi. None se niba utazi papa wawe ukaba utazi n'abavandimwe be, ninde uzi mu babyeyi bawe? Nzi mama umbyara. Mama wawe muracyabana? Oya, mama twarabanye igihe gitoya, aza gushaka umugabo muri Karongi, bituma nyine nguma muri famiye yo kwa mama. None se mama wawe we yatandukanye na papa wawe ryari? Batandukanye bahunguka 1996. Barahunganye, barahungukana, bageze mu Rwanda baratandukana? Oya. Barashakanye bageze muri Congo, mu guhunguka baratandukana, baraburana. Mama ataha akurikiye famiye ye kuko yari akiri muto, afite nk'imyaka 16. Rero ntabwo famiye yigeze imureka nyine ngo abe yaguma gushaka umugabo, kuko ntabwo yari azi aho yagiye, ahubwo atahanye n'abafamiliye be. Guhera icyo gihe ntabwo yongeye kubonana na papa. Birumvikana yari akiri na muto, imyaka 16 yari akiri mutoya. Hanyuma se papa wawe we yakubwiye aho batandukaniye aho ngaho muri Congo? Yambwiye ko batandukaniye mu nkambi y'Ihongo. Njye ntabwo mbizi, nyine mbyumva gutyo kuko nari umwana, ni nabwo nari naravutse icyo gihe 96 mu kwezi kwa 12. So ariko ubwo ngarutse inyuma gatoya, ntabwo bahungutse 96, ahubwo bahungutse nk'I97, nubwo ntazi perezida mezi ngo umenye nayo, ariko ni 97 bigenda. Niko navutse 96 mu kwa 12. Bahungutse 97. Hanyuma se amazina ya papa wawe urayazi? Amazina ya papa ndayazi. Yitwa nde? Iyakaremye Andrea. Nawe yari afite imyaka ingana n'iya mama wawe? Oya. We yarakuze, urebye yaramurutaga cyane. Afite n'imyaka wenda nka 35 gutyo. Hanyuma se Iyakaremye Andrea yakomokaga hehewe? Yakomokaga mu cyahoze ari komine Mbazi. Secteur bavuga ko ari Mbazi. Na Serire bambwiye ko yari Mbazi. Yego. Ariko banagezeho bambwira ko ari umurenge wa Huye.
umurenge wa Mbazi, akagari niko ntigeze menya kuko ntabwo nigeze mpamenya bwite. wagiyeyo ugiye kumushakisha? Yego, hari icyo washoboye kugeraho? nagiyeyo ngiye gushakisha wenda ko hari famiye yaba ihari ngo mbe nabamenye. ngezeyo mbabwira ibyo bintu bya komine Mbazi, numva nta muntu n'umwe uri kubimenya. Byakora barambwira ngo umurenge wa Mbazi barawunyereka, njyayo ngezeyo barambwira ngo ibyo bintu ni ibya mbere y'intambara, ngo kereka mfite ngo ibindi bisobanuro birenze ibyo nari mfite. So rero ntabwo kuva kera na kare ntabwo ayo mazina nari nyazi. wayamenye ute? Ayo mazina namenye 2025 mu kwezi kwa gatandatu. Nibwo HCR yamamagaye, yacishije itangazo kuri Radio Rwanda itubwira yuko yakaremye mbere yacu yabahaye umwirondoro w'ayo mazina, babwira aho hantu nyine n'ababyeyi be. Kuko mama yari akiri muto, ntabwo yigeze amubaza ngo wavukaga hehe se cyangwa ababyeyi bawe bitwaga gute. Yumvaga wenda hari ko bazatahana. Birangiye rero njyewe amazina nayamenye kubera yuko batanze iryo tangazo kuri Radio Rwanda. Rimamagara rimbwira ko yakaremye mbere yadushakishije 2021, bakajya kureba aho bari batuye bakatubura. Itangazo riza ryavugaga yuko twiyakaremye Andereya uvuka muri cyahoze ari komine Mbazi, Sebuteri Mbazi, yatanze itangazo avuga ko ashakisha umugore witwa Uwimana Josephine n'umwana we babyaranye witwa Kwizera Diane. Akaba yari afite nyina nyine nyirabukwe, ubwo niko nabyita, witwa Nyirankumburwa Clotilde. Avuga ko bari batuye muri Kivumu, ni ku Kibuye. Hanyuma avuga ko nyine abashakisha we atuye muri Masisi muri Kibabi, avuga ko ari bari kubarizwa. Rero iryo tangazo nuko ryavugaga, ni gutyo. Ntabwo njye naryumvisha, ariko abaryumvishe bambwiye ko ari uko ryavugaga. Batubwira ko twajya i Kigali bakatureba, tugerayo nyine baradufotora barabijyana. Icyo gihe nibwo kubera nari menye ayo mazina ariko HCR bayambwiye akabayizana Mukamana Francine, nibwo navuze ati ariko wajya mu murenge wa Mbazi nkagenda nkabaza nkumva ko wenda hari ikintu umurenge wamfasha. Ubwo itangazo waritanze hano ku Gasaro Kaburaga, twumvikanira kuri FM Imasisi, kuri FM kuri Radio Communautaire Amani. Abantu b'Imasisi rero ubu ngubu niba papa wawe yakaremye Andereya ari ikibabi koko, niba kiriho arakumva muri kino kiganiro, azatubwira ko yacyumvise, ndetse n'abandi benshi barimo bumva iradiyo uyu munsi. Niba uyu yakaremye Andereya mumuzi, mumubwire ko umukobwa we Kwizera Diane amushaka. None se niba papa wawe arimo kumva muri kano kanya, ndasaba cyane kugira ngo abe ari kuri radiyo akumva, niki wumva ushaka kumubwira? Ikintu namubwira, abaye nyumva namubwira ko yataha mu Rwanda n'amahoro, akaza nkabasha kuba namumenya, nkabasha kuba namenya famiye yanjye. Mu buzima bugoye kuba ugakura ukagira imyaka 30 utazi papa wawe ukubyara, nubwo mama aba ahari ariko ntabwo biba bihagije. Namusaba ko yamfasha nkamubona, wenda nkabona na famiye yanjye, byanshimisha cyane. Diane Ukwizera, ndagushimiye cyane ko waje hano kuri radio Agasaro Kabura gushaka umubyeyi wawe. Ukomeze utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana. Murakoze cyane, Imana yo mu ijuru ibamugishe. Hano dusoreje aya makuru hamwe na bagenzi banjye bafashe kuyategura. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi:
inzu y'umwana igususurutsa utayirimo. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.